mana we himbazwa mana shimwa amaseya we himbazwa mana kuko mana dufite intego twagiye twiha, twatangiye turi abana bato ariko tugenda twiha intego z'ibyo tuzakora mu gihe Imana izobitugiriye neza. Bwana sifiwe. Ubwo rero niwo mwanya tugiye kujamo. Anteni y'inyenkanda ivutse vuba. Twagiraga anteni imusasa igira intege nke nuko kubera ko atariyo dutuye nyine baraha, ariko dufite anteni y'inyenkanda ikomeye n'ikavumu nubwo batabonetse ariko n'abanyamuryango bacu dukunda cyane. Reka abayobozi baserukira anteni y'inyenkanda bave hasi nabo dukomera Imana amashyi. Uko mubabona babisemo ubutunzi bw'Imana, ni batoya ariko Imana igiye kureba ntizireba kuranga cyangwa se kwisura, zireba mu mutima. Kuko nta muntu wari muremure gusumba Goliyati, nta n'umuntu wari mwiza kumusumba, we akazagarara abantu bagahinda umushitsi kubera uburyo yareshaga. Ariko utekereje ubuhamya bwiwe ukamucishamo ibiki, ariko bano bana batoye bari mu ijambo ry'Imana, turabiyegereje ngo mwegerere Imana ibaheze umugisha kandi mubyagire mugubwe neza. Rero reka dusabe sekretari wa Name of God ave hasi tugezeho ibyo bintu twagiye dutegura. Karibu cyane, dukomere Imana amashyi. niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ku misozi ukuri zo bishitse ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizera, ishobora kwivuguruza ukuri zo ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizera, ishobora kwivuguruza ukuri zo. Bwana sifiwe. Twoye Imana icubahiro, n'abariya bari kure twozamura ibiganza tugaye Imana icubahiro. Imana ihimbazwe. Mbere yo kugira icyo mvuga reka dusome kano kantu. Murihangana nanje sije. Igitaramo cana gatanu kizabera muri Betelehemu, kaze tuzanezerana. Ubwo mwabyumvise igitaramo c'abayumbi. Bwana sifiwe. Mbere yo kugira icyo mvuga reka nsabe abanyamuryango ba Name of God bose batambuke hano imbere, aba hano n'ab'inyenkanda bose baze hano imbere, hatabuze n'umwe n'umubyeyi ufite umwana bamumufashe cyangwa muheke, ariko baze hano. Bagiye baza reka
hagira umuntu usomera urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 32. Muhagarare kuri uruhande. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Turashima Imana Data itubaye kuba hano mu mugoroba. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Ibi bintu twarabisengeye birari amajoro, abandi byadukuye kure kugira ngo tube kino gihe kubw'iki gikorwa. Yabemeye imufasha tuyikomera amashi tuyishimire kuko yakoze ibintu byiza. Ndashimira kandi abantu batwitabye, mu by'ukuri muri umugisha wacu, muri benshi ntibyari gukunda ko tuja mu rusengero twese ngo dukwirwe. Mwagize neza kutwitaba, Imana ibahe umugisha. Reka nshimire aba bantu, dufite umwanya utari muremure kandi murabona ko turi hanze, umwijima uraje mu kanya. Kanshimira aba bantu hanyuma mvuga ijambo rimwe. Ndashimira Imana Data yadushoboje gutegura kino kintu tutari kumwe, turahatandukanye. Imana iratwemerera birakunda. Uyu munsi tukaba turi ku munsi wa nyuma w'iki gikorane. Imana yabanye natwe ihimbaza. Amen. Imana ishimwe yabikoze. Ndashimira itorero Methodiste ritureze, ryatubyaye, riraturera, dutangira gusenga, baratwigisha. Uyu munsi tukaba duhagaze imbere yanyu. Imana ndakeka ko kuba mpagaze hano nta muntu byatekerere. Hari uwo yeme? Aho nuko itorero ryatureze tukaba tugeze aho tugeze. Abakozi b'Imana batubaye hafi muri ibyo bihe by'imyaka 10. Imana ibahe umugisha cyane. Ndashimira itorero Bethsaida ryadufashije, riduha ikibanza twakiriramo abashyitsi bacu, ikibanza ciza. Mwarakoze, twavuze buke bumva cyane, ntibatugoye kandi twababwiye iminsi isa n'iyarangiye ariko baradukundira. Imana ibampere umugisha. Mumfashe tubakomera amashi niba ntaco bidutwaye. Yego. Reka nshimire abatumirwa bacu twatumiye, dukunda, twatekereje, twakumbuye. Turavuga ngo reka tubahamagare bazaze babane natwe mu giterane. Turashimira inshuti yanje Revera Gaspar. Mureke tumukomera amashi, tumushimire duciye bugufi. Warakoze kutwitaba, turi batoya, wari kugendera kuri ico ukanga kutwitaba, ariko natwe ntabwo turi bato cyane. Twe twakugejeje hano se turi bato. Imana iguhe umugisha. Turashimira Evangeliste Rugira Marora, nawe mumfashe tumukomera amashi menshi. Yarakoze kuza kubana natwe. Mu by'ukuri kwizera umuntu ngo mubane akakwitaba aba ari umugisha, kuko abo twizeye bose siko batwitabye. Imana iguhe umugisha cyane. Turashimira Mbabazi yarakoze, agize iminsi mu kazi ariko ntiyakunze kugira ngo areke kureka kutwitaba. Mbabazi yagize neza, mureke tumukomera amashi. Yaje yaraye mu gitaramo ariko ntiyavuga ngo aryama aruhuke, yemera kubana natwe. Ndashimira komite ya Name of God, bemeye batanga umwanya wabo, batanga uburyo bwabo kugira ngo ibi bintu bibe bisa gutya. Amen. Mwarakoze bayobozi beza, Imana ibahe umugisha. Mureke nshimire protocol yakoreye abashitsi, iri gukorera umukutano. Bavandimwe beza, muri abantu beza, Imana ibahe umugisha.
bamwe basize abana babo, abandi basize ibyabo kugira ngo bakorere abashitsi. Mureke tubakomera amashi nabo, mu by'ukuri bagize neza. Ndashimira abavandimwe bacu, abanyamuryango bacu badatuye hano, batuye muri Amerika n'abatuye muri Canada. Mu by'ukuri ni abavandimwe baragiye, ariko imitima yabo iracabana natwe, bakunda umurimo, barawukorera kandi bakawitangira. Amen. Ndashimira Ndengera, ndashimira Beya, ndashimira Tumukunde, ndashimira SP, ndashimira Eme, ndashimira Kinyana, ndashimira Ijunga, Foraha, ndashimira Mwamikazi na Joyeuse. Abo bantu bose munyemerere tubakomera amashi, kuko hari ikintu bakoze kugira ngo uyu mukutano use neza. Amen. Ubu nyine byaroroshe, dusigaye duhamagara gusa, kashapi kaba iratibutse. Bagize neza, Imana ibaha umugisha. Mureke dushimire abavandimwe bacu, Antene ya Nyenkanda. Ni abavandimwe beza, ni abakozi b'Imana beza, bemeye kuza kubana natwe kandi baza ari benshi. Bamwe nabonye ari batoya, wenda ntibamenyereye kuzinduka, ariko bagize neza kugira ngo baze tubane muri uyu murimo. Niba ntaco bidutwaye, twongere tubakomera amashi, mu by'ukuri batugiriye neza. Imana ibaha umugisha. Reka mvuge mu magambo makeya umuryango wa Name of God mu minota itari nyinshi. Name of God cyangwa se izina ry'Imana, twitira izina ry'Imana kuko Imana yabishatse. Ni ministeri cyangwa se groupe y'Iyobokamana ifite vision ndetse na mission. Imana yatugiriye neza, tugize imyaka irenga 10 dukorera kuri uyu musozi. Twatangiye turi batoya, aba bose bari bakiri bato, none ndori dufitemo n'abagore bafite abana 2 3 n'abagabo bityo. Niba ntaco bidutwaye, tubihaye agaciro, tubikomera amashi cyane kuko Imana yatugiriye neza. Imana yabanye natwe muri ibyo bihe byose narimvuze, ariko nkiraho reka nshimire Pasiteri Biganiro Gakozi, ubu ntari hano, ari mu gihugu ca Amerika, yatubaye hafi. Imana imuha umugisha wari. Ndashimira Revera ise wa Shirake, nawe yatubereye umugisha, ari mu bantu batureze, batwigishije, kandi n'uyu munsi tukiri kumwe. Ubwo ari hano, munyemerere tumukomera amashi. Turagushimiye muvyeyi, Imana iguha umugisha. Name of God, dufite intego yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, yo kugarura abavuye mu nzira y'agakiza, kubwira abantu ubutumwa, abatabuzi bakabumenya, kwiga gusenga ndetse no kubikora n'ibindi bisa n'ibyo. Amen. Ikigira kabiri, kwaguka mu buryo bw'umubiri, uburyo bw'impano, uburyo bw'ubuzima busanzwe. Ibyo ni ibintu dukoreraho kandi Imana iradufasha. Sema amen. Misiyo yacu iri mu bintu tugize igihe tugira mu mitima, tugira mu nyandiko, ariko twari tutarabikora, twari tutarabigeraho. Imana yari itaraduha izo mbaraga cyangwa se ububasha bwo kugira ngo tubikore. Bwana sifiwe. Kuva kera, sinzi, njya nibuka kera abantu baratubazaga ati se mufitiye mpamvu, mufitiye ntego, muba mwumva mwakora iki kubw'umurimo w'Imana? Tukavuga ngo twebwe misiyo yacu ni ugufasha abatishoboye, tukagirira neza abapfakazi, imfubyi n'abafite ibibazo muri ubwo buryo. Ariko ico gihe ntabwo twari dufite mu by'ukuri ico twabikoraho kubera impamvu z'ubushobozi. Ariko ndashima Imana, muri bikeya twakoze, abo twabikoreye barabizi hano muri inkambi ya Bwagirizi. Imana ibishimirwe. Amen. Mwandambiwe yeme? Sinzi niba mpaye mvugane. Muri iyo mpamvu rero, umuryango wa Name of God, kubw'ubuntu twagiriwe n'Imana, twategereje kugira ico dukoze ku bapfakazi bakeya rwose. Twavuganye n'abashumba babashumbye, barabitwemereye titwokora ikintu kitazwe n'abashumba cyangwa se batatwemereye. Twatekereje kugira ico dukoze ku bantu batishoboye cyangwa se bafite ubushobozi
butari bwinshi cyane ndetse n'abapfakazi. Bwana asifiwe. Ngiye guhamagara abantu kugira ngo bansange hano imbere. Ndatekereza ko umwanya wanje ukiri mwiza. Umubyeyi witwa Atosha wo muri Methodiste naze adusange hano imbere, ahagarane n'aba bavandimwe hano imbere. Dukomere Imana amashyi. Simama pale mbele. Umubyeyi witwa Nyafuraha, murambabare mbavuge amazina, nta bundi buryo sinzi amazina y'abana babo. Yego. Muhagarare neza mwipange nyine nk'abantu babaye ku ishuri. Umubyeyi witwa Nyafuraha wo muri Methodiste hano natambuke hano imbere. Umubyeyi witwa Nyanzanika Madame Nigitori wa hano muri Methodiste nawe naze. Umubyeyi witwa Nyamahoro wo muri Kanani nawe naze. Umubyeyi witwa Nyamariza Grace wo muri Maranatha nawe naze. Uwitwa Ndayizeye Julien wo muri Bethsaida nawe naze. Uwitwa Furaha Mwajuma wo muri Victory nawe naze. Muri Sinai. Yego, witwa gutyo Furaha Mwajuma aze, abaye kwihenda. Witwa Takwinja Mwamini nawe naze. Uwitwa Gloriose umuri Kadepe nawe naze. Mubahinzira baze. Mubahinzira baze. Yego. Madame Magayane nawe sinzi ko hari, arashaka kuba adahari kubw'impamvu. Niba hari umuntu umwegereye cyane arashobora kumutambukira. Niba ahari umubyeyi we nyina niba ahari, nyina wa Madame Magayane niba ahari nawe aze amuserukire. Ndabona yaje. Uyu aramuserukira. Imana ihimbazwe. Mu by'ukuri turashima Imana kubw'ibi, kubera ko Imana yabikoze kubw'imbaraga zacu ntabwo twabishobora, ariko Imana yemeye ko dukora ibi muri ubu buryo. Munyemerere dukomere Imana amashyi. Reka nsabe abantu bafite ibintu twateguye, ibintu bito, ntabwo ari binini cyane, ariko ku mitima yacu biragutse kubera ko bivuye ku mutima ukunze. Sinzi ko hari umuntu twahamagaye utaje. Yego, hagira userukira Nyanzanika. Hanyuma twateguye ikintu gito, ariko si gito, ni kinini kuko cavuye mu bushobozi bwacu no ku rukundo rw'Imana. Reka nsabe mumfashe buri muntu mumugezeho igitenge ciwe ciza, muzabyambare bibabere
kandi Imana ibaha umugisha. Mubigire kujya ababyeyi bazababigira, sinzi ukuntu bazabishyira ku rutugu, niko kwiza. Yego yego. Mureke dukomere Imana amashyi yemwe, dukomere Imana amashyi, duhimbaze Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Bwana asifiwe. Ndashima Imana ikoze ibi bitenge mamona birahenze, ntabwo ari gashwashwa, byambara abagore bafite ifaranga cyane, kandi n'aba barabifite. Nukuri turabashimiye, kandi ndashimira abanyamuryango kandi bakoze ikintu gikomeye, gutanga amafaranga atagira kwangana kubw'igikorwa cy'urukundo nk'iki. Imana ihimbazwe. Reka nsabe protocol badufashe kano gatuti bakigiza inyuma, hanyuma abanyamuryango baze bipange hano imbere yabo kugira ngo badufate ifoto nziza y'urwibutso. Yego, muze mwipange hano imbere, hano inyuma, mwebwe mwigira imbere. Mwigira imbere buke aho. Noneho mwipange neza. Yego, ababa kamera baravuze ngo twereke rino. Yego, ubwo murahita musubira inyuma aje imbere yacu. Yego, subire kuri uruhande, subire inyuma guke. Iwigeze udutererana, suganye. Iwigeze udutererana, iwigeze udutererana, iwigeze udutererana, oh ntiwigeze udutererana, iwigeze udutererana, Mana we ntiwigeze udutererana, aho twagendaniye Yesu we. Yego, murakoze murashaka gusubira mu bibanza byanyu. Aba bari imbere, abanyamuryango basigare buke, mwebwe mu bicare. Dukomere Imana amashyi yemwe, duhimbaze Imana. Haleluya, amen. turashima Imana. Imana ni nziza, Imana igira neza. Bwana asifiwe. Reka nshimire bukeya abayobozi ba ministeri cyangwa se groupe Name of God. Imana ibahe umugisha. Reka nshimire perezida cyangwa se representa wacu igira hano imbere. Dukomere Imana amashyi, tumushimire. Ni umugabo w'intwari, yaritanze kubw'uyu murimo imyaka itari mikeya. Ndibuka mu minsi ya mbere niwe muntu wagiraga amafaranga wenyine muno uku twese, niwe warugira ifaranga, twakaza dukora ihuduma akaba ari utanga ifaranga wenyine, tugakora igiterane twebwe tukaje gusaba ba mama, ariko iwe sinzi yakaza zikura. Ni umugabo kuva kera. Mureka tumukomera amashyi, Imana imumugisha cyane. Ariko nkiraho ndashimira abavyeyi bacu batureze bakatwihanganira, twiza amashuri tuzaturaramo no tukirirwamo tukagira gute, ariko Imana yadushoboje ntitwazaga dutsindwa. Ba mama barabizi, twazaga tuba imbere kandi tuza tuba hano. Tibakaza babesha abana babasenga bakiri bato ngo muzonana ibishuri kubera gusenga, woramuka warinaniwe ariko ishuri ntiworinanirwa waseze. Amen. Kashimire vice president Kimara Rungurutikura, tumukomera amashyi igihe imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Turamushimira, ni umugabo w'intwari, ni umukozi w'Imana mwiza. Jewe n'umuhanuzi wanje cyane. Imana igumugisha. Waritanze kubw'uyu muryango, wakoze ibyiza, waturereye bano bana bakiri batubigisha gusenga. Imana igumugisha. Reka nshimire Mugisha, sinza aho ari. Mugisha ari kuri piano, azamura ikiganza, tumukomera amashyi. Unataka kusema? Reka tumuhe iminota 2 avuge nitumara tukomeza. Jambo wa ndugu zangu, nasimama mbele kumshukuru Mungu
Kweli nashukuru. Mungu awabariki sana. Mahali mulitoa papate kuongezeka sana. Ndio maana nasimama mbele ni washukuru Mungu, na Mungu aendelee na kuwalinda na muendelee na ile roho ya upendo sana. Na wengine wa ndugu zetu wangali nyuma, msichoke. Asante sana. Mungu akubariki sana. Tunakupenda na Mungu anakupenda. Amen. Amen. Arantu mvuye bari kwavuga Igiswahili gusa wavuga bakamba baguseka. Reka dushimire Zebedayo mwarimu wacu. Mukozi Imana mwiza igira imbere. Uwo nzavuga azayigira imbere kuko bano bose ndibakuzi. Mureka tumukomera amashi. Turagushimiye urukozi Imana mwiza. Kandi turashima Imana ikugejeje n'umuntu utogira isoni zo kumushira imbere ngo akuvugire kubera ko hari Imana yamushizemo. Imana igumugisha. Ndashimira Blaise igira imbere, uri umugabo w'Imana, turagushimiye ufite ubwitange bukomeye kubw'uyu murimo. Imana igumugisha. Ndashimira Kimazi igira imbere, n'umwana wanje, umuhungu wanje, ubwo ni mu bundi buryo nuba muzehe wa hano hepfo ariko n'umuhungu wanje. Ndagushimiye uri umugabo kandi Imana ikugirire neza. Waritanze kuva Bujumbura na hano uje mu mukutano. Imana ikugirire neza. Ndashimira aba bavandimwe baba mama bose, mureke tubakomera amashi. Baritanze barse abana babo, abandi batahabwije kugira ngo bino bintu bigende neza. Mwarakoze, Imana ibahumugisha. Ndashimira aba bakobwa bari muno, nibo badufitiye umurimo hano, nibo batwingingira umunsi ku wundi. Imana ibahumugisha. Mureke nabo tubakomera amashi, tubashimire cyane. Ndashimira abavandimwe ba Nyenkanda, reka nsaba perezida na sekreteri we bigirana imbere, dukomere Imana amashi. Tubashimire kubwo gusorera zino ntama zose bakazizana hano tukabana mukatubera umugisha. Mwarakoze bavandimwe kandi turabakunda. Imana ibaha umugisha. Ndashimira umuntu wese wagize icyo akora ku bw'uyu murimo. Imana ibaha umugisha. Kubera ko umwanya ugiye, hari umuntu bambwiye hano ufite ijambo sinzi. Yego. Barakoze cyane. Hari ijambo rinkoze ku mutima kubera bano bana mbonye iterane tuzatugira byinshi, nsanze bishobora kuba bitagira akamaro gakomeye cyane. Tuza dusohora indirimbo abaririmbyi bagakoresha miliyoni 3 4 cyangwa zirenga, ariko bano bana bakoresheje amafaranga ntazi, ariko batanze ibitenge 10 ngira ngo nimba niko naharuye. Hanyuma ntabwo ngiye gukoresha utowaje sinako bimeze, ariko umutima nawe nimba hari ico wakubwiye. Je umutima wambwiye ngo nimusubira kuja gukora igiterane cyo gufasha nkiki, muzambwire nanje nzagura igitenge mu giherezo uwo muzaba mwiyumvire. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Kubwo gusoza reka mbasabe mwipange neza. Abanyamuryango bacu bakeneye kubabona mwese, magare neza badufotore hanyuma dutanga umwanya. Ubwo ndavuga ngo mwebwe musubire hano cyangwa se abandi abagufi baza imbere. Niwo muco wo kwifotoza. Mugisha ave kuri piano aze tumufotore. Wino abavandimwe bari aho bagufashe. Yego. Yego, kubwo kurangiza ndashima Imana idushoboje, yanadushoboje. Reka badushiremo agakunga kagufi. Mugisha nasubire hariya ko gushima Imana. Hanyuma uyu mukobwa uvuye Nyenkanda aza tuyobore. Se ninde? Florence ngwino mama. Imana igumugisha. Natuyobore duhimbaza Imana.
ikike mube maso musenge namwe abahetse kwizera mubivuge mu midugudu yemwe abarinzi b'ikike mube maso musenge namwe abahetse kwizera mubivuge mu midugudu igitondo kirarashe umusekuru atambitse negusuza imitima ababyeyi bacu bari hano batambuke dufatikanya muri iyi ndirimbo. igitondo kirarashe umusekuru atambitse negusuza imitima mugwa amasaba arengera araje Yesu aya araje umwana w'Imana mube maso araje Yesu tubivuge araje umwana w'Imana Mube maso. araje Yesu Araje Yesu. haleluya Araje umwana w'Imana Mube maso. araje Araje Yesu. ay araje Araje umwana w'Imana. Mube maso. araje Yesu Araje Yesu. haleluya Amina. araje umwana w'Imana Mube maso. araje nguwa Araje Yesu. amina Araje umwana w'Imana. Mube maso. araje Yesu Araje Yesu. Araje umwana w'Imana. Mube tuzamura ibiganza araje Yesu Araje Yesu. amina Araje umwana w'Imana. Mube maso. araje Araje Yesu. Amina kuba. Araje umwana w'Imana. Mube maso. araje nguwa Araje Yesu. araje Araje umwana w'Imana. mira 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 araje Yesu Araje Yesu. Araje umwana w'Imana. Mube maso. Amina. Gwina mugisha we. Ayewe mana we. Umusekuru atambitse. Yagusuza umutima. Ugamaza arengera. Igitondo kirarashe yo. Umusekuru atambitse. Yagusuza imitima. Ugamaza arengera. Ay, umusekuru atambitse.
Bwana sawa asifiwe. mama we Tuzamure ibiganza bari. Haleluya! 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 Amen. Bwana sifiwe. Ababyeyi baba mama muze hano dukorana akanama gatoya muze hano. Ntabwo ari ukugira mwihute tuvugane gato. Bwana asifiwe. Amen. Uzi ko tuzora tukubaka amaorfelina Bwana sifiwe. deza okepa ridiza Tudashimye twarabyaye bano bana. Tuba turinda shima. Twarabyaye bano bana bakaba bakora ibikorwa bingana gutya. Izukuri tudashimye Imana yo mu ijuru. Tuba turinda shima. Ariko dushimye Imana kuko Imana cyane agiriye neza. Imana ishimwe Abaturerera. Haleluya. Biba sikap Twebwe gucungura umwanya ntabwo twabivuganye cyane ariko nzoreba abantu nk'ababikundwa aha ngaha tuzokora akantu gatoya dushyire mu kigega cyabo ndio kugira ngo dukomere Imana amashi amen parema dosiba dushyiriremo natwe tube nk'abazini n'aba badamu bagaruke ntibabishobora baze tuzibe mukwiye tuchezeye Mungu Ai baba 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 baba. Uramenya kuva sisirirewe. amindashe mbere hafi yawe Ai bititegekera mu mutima nakubona tese mukiza maze ngubabarire zeza kurura zeza kurura zeza kurura aiwe amindashe mbere hafi yawe bititegekera mu mutima nakubona tese twicare 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 Kiasi mkiasi. haleluya 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 bakabagaza muri urugwero bakaba bakuvugira bakaba bashima izina ryawe bakaba bateze imbaraga zikomeye bakaba bavuga Mana we iby'ubwiru bwawe ma ijambo ryawe ritubwira ngo si ugushidikanya ubwiru bwawe ngo burakomeye Imana kwerekanwa ari umuntu ngo ikamamazwa mu isi Mana we himbazwa Mana shimwa amase yawe himbazwa Mana kuko Mana
wa Satani. Mwami Yesu we wakomeza mu mbaraga zawe washoboza muri rugano ubihanganisha Mana rimwe imisozi iterera rimwe ibihanamanga rimwe abisubiza bagenzi inyuma ariko Mana nanone Mana uzabageze Mana kugakiza uzabageze mu ishuri wawe Mana ndagushimye kunesha kandi amen. Bwana asifiwe cyane, haleluya. Doreza data cyubahiro ndatangaza ibiri gusa nindangiza kuko abana bakoze igikorwa kinini kiremereye jewe ntoshobora gukora. Bwana asifiwe. Nanje navuze ngo kugira ngo nanje ngabana umugabane ku Mana zira huzu zitatu hariho abagomama bakigira umuco wo kwambara ibitambara nzagurira ihuzu zitatu bitambara. Haleluya haleluya amen. Bahereza umugisha mwigisha n'abandi bose bakiri hariya hirya bose mugume mu basaba. Ababyeyi bacu barakoze tubakomere cyane amashyi menshi. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana turaza gutaramira mu ikanisa igitaramo kibaye nk'icikururaho ariko tugiye kumva ijambo ry'Imana mwihangane mutuze umwijima nushaka ufate dufite itara ariko twumva ijambo siko bimeze yeme nimutaha biragaragara ko mudakunda ijambo hano ariko mwihangane kubera impamvu za gahunda nishi zari zihari. Kindi abashemasi bace mu bantu kubwo guherekeza abavuga ubutumwa. Umuvuga butumwa hayigisha no kuvuga ngo ico ufite ugishiremo ntidusaba ngo umuntu ahaguruke. Nimba uzi ko gukorera Imana bizana umugisha kandi utanga guruta guhabwa no kuvuga ngo utatuongoza turidi mana mioyo yetu itafurahia kuwa na wewe utatuongoza turidi mana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Baba ni wewe twangojea tukishika njia zako nawe utatuongoza tulidi. Baba ni wewe twangojea tukishika njia zako nawe utatuongoza tulidi. Hallelujah! Mana mioyo yetu itafurahia kuwa tumaini jina lako. Baba ni wewe twangojea tukishika